Thank you for watching Lango News channel. Omak Bendera abich me PWD ame ayai village. Tebedo Omak Bendera me NRM jo me Elders League jo me Elders Council me Elders ame gino wot chung igomora jo abich. Tedok bedo jo abongwen ame obedo members me LC1 kagin obedo NRM. Ero kagin to obedo NRM ngurni wan kom me sub county nyukere district tikere twero me nominating NRM members mogo ame gino neno ni ti serious me bino tim attending Paris conference. So dong mano miyo bedo jo piera bichiela dek pa village ame gino wot converging Paris tim attending Paris conference eka otem miyogi transport refund shilling tutumia pa kere shilling tutumia rio me refreshment nyuma to pi otem miyogi t-shirt dong kop tiene gin miero dok chien iwang tikana gino yaye me wot kwayo kwi pi aduong logo pi members ne parliament pi LC5 kere councillors pi LC3 kere councillors pi LC1 pi LC2 dong anatia winyo atia kop on behalf of team leader Major retired Paul Awich ame omi atwero ni miero ami jo mela onge ni information nyongai to tiro tuni i office mere kun kowene i district okene jo tia luongo ka jo piera bichiel leken kun weko jo adeko ko dango tiyo ko be jo ni manno kopo yae malo na machiel peti koporo yae malo ame kowene miero village conference jo bin ka jo piera bichiel leken pa village even na woro machen in Abiro ame president Museveni bedi lao college tem meeting kede luak me lao ame gino bedo tera me pari NRM ya podu kobo kana le ni jo piera bichiela dek pa village tia timo Paris conference ame dan wigi kome me sub county uno tikuno wigi kome me district uno tikuno Omak Bendera me NRM irwame wang tij no tikuno wan kom NRM Paris uno tikuno elao college cha dung lo wa kobo kope petty cycles moro nyo warga moro oyae Kampala oyae secretariat ame kone Paris conference jo ame ati attending bet ka jo piera bichiel legen tie jo piera bichiel adek ame category meren anakwano no dong anakwayo jo ame tia loyo yubani polerwok district executive committee me NRM me district apopat me bedo gini me tichi wi meja pieno tiro nuene jo me dek pa district utiu kuberi kede wi kome me sub county ame ti gomola apopat me kobone gin miro kobe jo village ni mono warga yae malo ame amito ka jo piera bichiel leken eka te chien no kene cha gino tiu jogo ame pati pete ngayo gina gino mer tiyo kere so don kop tieni manno iyunge yubani pati dok bino chwalo jo me wot making follow up neno kirame Paris conference obedo kere kari ka transport refund otuno kitamite kere ka jo piera bichiel adek otim attending kitame pati uno yubo kere do ana chwalo kwenya kin boto tela me NRM me district apopat ni ma chiel miero ni ti gina me pati ko ni ti mieri kel jo piera bichiel adek cha pa village me gino bino tim attending Paris conference pien John no bedo foot soldiers ame NRM party recruiting gi me wot konyo yuba me kwayo kwir kere gwako kwir apoyo nyote podoro me bin keto kum joma tawti Jame toro chi kame tielong ka jo piera bichiel adek party bino nungu yore me recovering chienta me odong ame gino tio gwako kere dang dong neno ni bino neno ni omahogi ore pidigi pien opeo metibet kuri te kwara me otamni chienne me ochwalo me pato chwalo me tiyo ticha pire tek dog jo mora riyo mir cham monno ka yini ti cham chienno achala tera obinu make pien na yinna me wot sharing Paris conference achalo dek itina kere chiente ni danga me oketo ko allowance ni so ngomi inde he ngollo
nyin jo ade ko me tutumio piera de dong an kun yin itikere allowance ni ameda party omio ko me konyi me wo wara I parish sapo pata me pi district ayiti so mano miero leaders nge ni amaka beria kedang otwero dismissing ko from the party onyo otwero suspending ko achalo wan kom onyo achalo party leaders kanu nini titimo peti enyuto transparency Kunyote district hemora mera mo site aro ko ja katoka ye. For the district of Charo excess gi aworo but information na me tunu borwa potie general but ikienere ka wano nuo nying district ko doka bino abino luongo press conference kita luongo kerani eto man tie me chwalo akwenya kin ni gina me tie tiye kedang me message lang tie word bot jo ame mir team attending Paris conference ya me nyingi ana kwano kanne me gin ngeyo ni peti cycle amora me obino amedo tia kobe ongolo nying jo adek tia mito jo piera bichiela adek ame ana ko kan jo piera adek ame bedo leaders me NRM wangti jo abong wen ame bedo magbendera wangti me naso youth council jo abich ame bedo magbendera me naso women council jo abich ame obedo magbendera me PWDs jo abich ame obedo magbendera me elders and 9 members me NRM LC1 at the village level. Kagino bedo NRM. So category me amite no dan kayin ribo category kwa no dushu kelo yin iwelme jo pira bichiel wiade. So our emphasis tiene jo hereni mirubin jo pira bichiel adek a village pe jo pira bichiel leken kitame utela me party district okay tia ko bi jo kere. So pien wano nu reporte Otela me NRM district. Utiu kubere kere we come me sub county. Me we come me sub county. Me ke loka jo piera bichel nono pa village. Me bino te attending Paris conference. Gina me one time ultima latin category me jo me mir te attending meeting ichon. Me gin ngeni ngatora me ongolo nying gi petie gino tikere right me ultima attending Paris conference. Te ya message me no aduong lo mi kuno. Uta ko uti me party. Apoyo. Possibly, maybe Sahara war nyotin yogi no do te mero ko me jo kana tia me umiyo gido ke ko kiranga me pate akonyo ko jona shakere. Jo ame awodong oken kineni ko party are making follow up meneno jo deka me pe onu chen ja kera me pe team attending Paris conference me party bino kat kre mechanism me keto jono disciplinary committee jo ame tia timo ko jamino kere neno new recovery chende no body Ama village adong ko kete structure me village ha won kom rane mere du shunyo pe oberu party me NRM substitute ayai kwen. Omio to a robot chairperson me district kere sub county me nominating NRM members me ginung any over NRM members iwang ticho me were replacing kan na me NRM pe oberu leaders here bale LC1 members kari national youth council jabong wentia eto national youth council jabong wentia no NRM tikero magbendera gi Thank you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates.